Bojim se da Srbija lagano ulazi u zonu sumraka. Sve je devastirano, obesmišljeno i dovedeno do apsurda. Nijedna institucija sistema ne funkcioniše. Koronavirus nije nikakav uzrok. To je jednostavno posledica. Naš kralj Ibi i njegova kamarila doveli su nas do tačke kada ćemo ili da budemo zgaženi ili da gazimo, ili da nas lažu ili da mi lažemo, da nas kradu ili da krademo, ili da budemo poniženi ili da ponižavamo. Nema sredine, kompromisa. Pitanje je trenutka, ako ovo ludilo potraje, kada ćemo početi i međusobno da se satiramo. Nama nisu potrebni strani neprijatelji. Dovoljni su i ovi domaći. I u svom ovom haosu setih se naše komšije predobrog deda Ćire Solunca, koji je meni i mom bratu Vladi često govorio: deco moja, ja sam 3 put opevan u Botunjske livade i kažem vam da zapamtite, u Srbiji svakih 30 godina dođe vreme kada morate ili da bijete ili da budete biveni. Ja se bojim da je to vreme sad, nažalost.